Ingdeng prikebrahini BJP Foundation de Mahamaya Mondal Committee tum Katalon dun. Pini jangmi po ni phai trok arni lakha krep ho Mahamaya MSC constituency ka parlo te kerong pierong karbiang long autonomous council IEM lunsing teron amethanga hemalong prikebrahini angdeng BJP Foundation de mate BJP asong Amahang kethek arni mission pen Katalon dun. Bang somai ada supervisor kebelom pen BJP lama sitami BJP Mahamaya Mondal Committee asai hemalong pangjar ponsi puthot Mahamaya along long thongkep raisi polling station pen kachitong dunarata tumpen amethang asai hemalong pen barsi akeng pen kilometer please se ajak arm nu chijeng ponsi dokmuka habaralo rally pado ponsi em lunsing hem an paledam aphitu mai sitami padupo Mayalong kachetong laki Karbiang Longtan Mas Council IEM Lunsing Teron, VDC Chairman Rajas Teron, Dokmoka Municipal Board Chairman Biren Teron, Mahamaya Mondal Committee Amay Purno Ingti, Secretary Deepak Swargirye, BJP District Mohila Committee Pen Probhari Hevali Ingtipi, Mahamaya BJP Mohila Morcha Pen Manay Ingtipi Lapen Pinang An Arpukedo Tum Chetong do. Maylong EM Teron pen kaning Jepon ke alangli EM ke klembo mahut bang pharu sira in nutaphan boreng ang hoi pipon longlung pen Mahamaya ang kang sitame pen nang an kaching thuramo wan pilonglo lasinon ke bangji MAC hut jongsi neli ticket long lok pulote la ansa se kaching thuramo nang wan P2G pusi Mayalong EM Teron hin pen ning Jepon dong mukak pen Munirambe la pen Ranrong P report Karbi Daily News. Zindabad, 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 Zindabad.